Impact TV agenda on Manipur Kuki edition vejausi nabon chawin kemal Lalginthangin chibai khan bole tule tua igam sungu Manipura ade north eastern state ho aboina omjing tekil hanin chi CAB citizenship amendment bill chungchanga tua studio a keholim pidinga hungkal song guest a inai ho chele chun pu Doukhomang Khongsai president North East India Development Party Manipur state ama kai lemina hi chikile pu Khaimang Chongloi Kuki Inpi member amayong kahin lemina hi jetiang le pu Dr. Seikhohao Kipgen associate professor Manipur college amayong hi kahin lemkin hi tule tua burning topic burning issue at the North Eastern state jetiang le dia Manipur ayong tuchan gia boina inai na laijing citizenship amendment bill 2016 dia boina te ho hi Manipur hin adia valley hin a khoin thinglang ayong chuntu ejong ki pantan hi heti wa tabang sai khom pi dinga gas inai ho ama sapenin pu Dr. Seikhohao Kipgen ama ka hin do nom che hi le heti tabang citizenship amendment bill 2016 hi ahung ki pat law na che hi le chun Lok Sabha hi July 15 2016 hi introduce ki bola January 8 2019 hi Lok Sabha pass ki bol chu to hi Raya Sabha pass boarding hi pending hin lain lo lai hin ahin la to mi pi ki cha chu hi le chun chitabang bill pa hi citizenship amendment bill pa hung ki pass khale dia North Eastern state chling le North Eastern state la chu Manipur hi an ha su kha ding ji chun ho jong I boyvin chiting le citizenship amendment bill pa hi mi pi na tamlang hin ado dal ni chi chung chang a hi ipija mi pi ni chan ge hi ado dal ham ti hi pu Dr. pu nehin sei pi le chen ki parliament te ba me citizenship amendment bill hi ahung ki pat na hi le Citizenship Act 1955 langa patna chu illegal migrants ho Pakistan Bangladesh kam so ma hong lut ho hi deport bol kiding ta Citizenship Act 1955 ni ki pa chin hen 2016 na he le hi chi hong lut ho chu citizenship grant bowling citizenship paying ti hin hi ve na he le mi ma ho jong Buddhist loy Parsis loy Jain Christian ti ho Muslim wang pang pon hi ho hi population jong hi 20 to 30 lakh 2 million wal lang population khat hin hele hi population hi at chu citizenship ki pi be ki na hele adia North East gam Bangladesh ko na hung halo hoyo ko na hung gam ho adia North East Assam ho jo se hin to kha dinga hi gin mo hin to jong mai Muslim ho jong tampi tho nan hiong le to Muslim wang se hop lo hin citizenship amendment bill hin hin hi ho jo se hi ahong du na citizenship amendment bill 2016 dong jo ya hi Lok Sabha pass ki bol hetan na to Raya Sabha hi pass ki bol ding bo wa hin Raya Sabha hiong hi ki pass miu sen gin cha hong ki pass te ding hi ti ye chu BJP and its allies tamjo hin majority in Raya Sabha yong hi 270 lang member Lok Sabha su 545 member hin na hala Lok Sabha pass tan to Raya Sabha pass ala president chu amin bo hin ascend bowling ai nai tia ama nop na soi kai de bo hin Raya Sabha chu ki bol chai la chun aki chai sa ta bo hin chi ya hong ki pass na chu law hong din implement hong ki bol de hin a hele ade Assam jong hen to kha ding ya Assam all Assam student union ho na sata ki phinna ne hin Assam mi pi political party dong tam pin ki na sata ki phinna ne hin yong le Manipur na yong hi mel hiten ade mel hiten ti te pai chama cheng hon ka culture ka identity language social values custom culture tradition ho tam pi an to kha din demographic landscape population jong ki khel di hi ti ho ki chat na sangta apprehension sangta nei we hiti ya chu china sata strongly opposable lo hin alang khana se ya hele constitutional protection thinglang ho wang che le Manipura context ga se ki de thinglang mi ho chin lang khana constitutional protection enjoy bol we ai chi ek hung ki pasen lang yong le mi tam pi che ya nam khat chu hung yong hung lut mai thein tin hung yong hung lut lo mai the hung lut nga chu gin ni cha de ye chu valley wang constitutional protection lo hin India constitution
dung yu ya chu any Indian citizen can settle anywhere in any part of India, can reside any part of India ki ti hin na ya chu ma hong chen na constitutional benefits song tam pian module right to vote, right to election, right to contest ti ho emu si an nei diu constitution noya benefit scheme song tam pi chan wo an nei diu right an nei diu hin job quota han lang ipi jong na ti ho jo si chu hin chile population ki tam sa gam neu cha hin hi chi citizenship amendment bill pass ki bola ek a hong kal si chu Manipur jong hi i chen gam khat na nam chon na khan na a land integrity geographical land lo wale de Manipur integrity pas protect hi le culture ho social values ho em jo se protection hi lo wa hita chu mi dang gam dang culture hon dominate bol mi tam ta hunga ma hon jo hita chen them chu Manipur society chu ki chai tai ti chu hiti ta bang hi a chu hita bang hung thun ding chu lungmin a visualize aga bol ji wa na sata hi oppose ki ball hidi hin yola ban e ho context in sei ki tau te chan chun ki pa me to chui le chun amo ho ki chat pen che exam ki implement hun ki bor khat le chun amo identity culture setting le hung mang de tia ki chat na nei chu na ai chu minority hung hi khat hei lampi om dia chu na ai le to nangin nan sei chu le sir to chu ra sa ba in hung ki past te in ti lunggel ne ya na sei hi ta chu na ai le to ka hin do nom che le pu do mang ngang kan do nom che as a politician khat hi na chu to a him bill hi rai sabhai introduce hung ki bolin te pass hung ki bolin te ti mi pi gin cha hi na commandment ti dira cha civil mi hon ki king cha hin ale as a politician hi khat hi na chu nang mu do lai chi tabang bill pa hi hung ki pass do internet ti am ai lo le hung ki pass thei pon te ti an ya na lunggel neu khat in sai ding ken ti het ma bol bin chi rajya sabha hi kinga tai tai third first niaban chu pass the ti tap chu ai tham khat demand EPP ki ha bor ja chu tham khat hi mi pi appeasement policy type dan chu cham khat he hungai dan ka mu aji chu hi central policy he ta ji chun ting jo dong ka ta san poi ke ma mu na ji chun political party han lang chu teng la so zat velia na hila han ibol wanga he chom khat wang chu thim pe ai wanga chi tho da wang he mi pi yu se ta san chu hi yang in te tin ka ge din dang sei bian nom yo dang ka sei bian nom chu hai chi hi ki hi hao hi vi ho he ei bao sei ding an la ki hi hao ke mu do la chu i mu do la te tau te 1947 independent India dependent hong ha he Pakistan to bangla hong ki hom phan ta chu hi chu hai mi tam ta thi na thi san su chu he a chu agam va poi pe se phat ja chu mi ya azam che wang tam chu ji chu ama neighboring this akina pi country chu India pen ja jam lu ta ji jam lu ta hi jam lu no hi atam do ta vot no pi ta chu ting le abord long tam abord ta chu bang hin sitin kan ki chu hi ta chu ai wang chu gu thim phung na hi ya chu thang phung a lu la ya chu atam do ha ka wat na ka hela a chi sa am sangan bu tu chu ho twa 2031 December 2014 masang sia atam jo hele refugee ti dam citizenship ki chat pin o he hi chi masanga amendment khat ve na bor wa chu mi him khat chu kum som la kum khat chu a chen ten in da sunga citizenship permanent pi the he ti chu an pa se hu chu a hele Hiti citizenship amendment bill chu aphat ta hong ke bola 1955 ma chu hiti chu kui chu India mi ham ti chu identify bola na bor ta wa na ya chu ki no pha che chu anu ma ta chu tu san ge ai ya chu an bor ba wa chu hinglal jab an bor ke wa hinglal jab chu ala tu chu nga hi me Manipur cha te hong ke kham to jab me pha la chu asunga hi thili in het gil phat wa hi apprehension ti sap te pa wa chu hi ki hi hau na pa hong lin chi ja la su da na kam ba em tin chi he ho he public awareness anum te hen tu he do he lai ve ta ya bang chu mi district khan ha 1 crore al hom roi choi yu pila bo ha 2-3 crore cha hi chu e ho Manipur state na he se 3 million yong hing jap lo 20 na he ti vel hi mu chu ya chu igamu hi thing lau mi te chen na
gam he ja chu kol ho hi mi thu hat hu chu mi thu hat ta he wa ka ki le ki na ka thi sang ka gam cha ka chin thiden tang ti chu he ja chu yo ni ki jat tho hu chu ni gam wa chu an ne the ga chu ho yong ko inim ba nga chu ki chu the lo chu hi tong hin vat wa la to he ki chat lu yaw chu the lo phat ta pan la ngai ka se a hin tu chu nga he chi bil wang he chi pe te tan te tin ka ge le ki pa be om dan hi BJP government hi ji a chu ama chu central chu hat ma ji u hin na hi a chu ama hoin introduce bon ain bol ngal to wa lok sabha ge ya hong ki pass ta le raya sabha wang chong ki pass te in te ti chu mi pi gin cha te ting le as a politician khat hin na za la yong chu na gin cha na ngai to khat jong chain ki pa in te ting le to abana ka hin do nom chi le pu Khaimang Chongloi Kuki Inpi member date 30 January ni chun Valley to Hill Civil Organization tamta ki gom kho more than 64 organization ki gom kho ma Manipur people against citizenship amendment bill ti hin general strike hi lunch na ki bolin sa ana jaw ho chui le chun ga he the ho chu amuko Manipur Por Manipur United Club Organization United Committee Manipur UCM Kuki Inpi Manipur and Kuki Manipur Jilengrong Union chuting le Muslim Welfare Organization hi win heti group lane chi organization lane chi ho chun abon che ke wa chu Manipur people so represent abol we ti ang chu la thei thil khop set hetan na ale chi lai chu ngai hin Kuki Inpi Manipur jong hi ajaw tan pan la tan na aju ti ai le chun chi bill hi vet ai le Kuki te ho jong hi in to kha thai din mun hi ti chu gin cha na chu chi aju oppose an ki bor jong hi tan tin aju ti ai le chun chi ta bonga civil organization valley civil organization hota pan khom nei I chan ge ya Kuki Inpi pan la chu ting le chun to exam tia bill hi raya sabha hong ki pass kha jong le chun khonu ting le I chan ge pan khoma chi khom ding ti lunggel ne ya na bol ham ti lung sit and ha pan ngin nein se pio tu ai chi CAB kep na hi chi hi Kuki Inpi Manipulin avel vela ke khau chu a Kuki te yo se jalhang mi hem ho yo se mandate apex body chu ya chu Kuki te khan kho ding gel na he chi body chu inei he ya chi CAB hi ivet na le ni a ki ve cho general purview ma atian la Kuki te I chan ga I to kha thei ham ti in particular la ki ve cho a general purview wa chu iga vet na he yong le CAB hi tu chana he aki mu cha he le injon Dr. Punsaitan 1955 ma Citizenship Act cho hi chi hi tu chung hi amendment akhat ve na hello cho well tam piung ki bol cho minor amendment cho from time to time na hong ki bol ai la tu chunga ki bol pa hi adanga sanga aki hit na la adang lam na very unprecedented khat cho hi chona vet sa cho hi le hi chi CAB hi injon na saitan bill number 172 achu July 15 2016 na Lok Sabha na ki podu na to Thamasa January tarik gi na chu Lok Sabha pass bo ateng la hi chi bill hi tu a hi at least ipam social media le newspaper hong ki su a ko at least agenda apang poi ki ti wang a ko ama wang ki se ki na ko most likely February tarik group elo tarik se gi le ki podo ding supplementary hi cha chu a bill hi pass bol te te ti chu lung thi mangai to we dio ki he cho hi chi bill hi I jan ga phamo ham ti chu neu khat lang pi par view chu general palvi wa chi vet na hi le hi chi hin Indian constitution preamble to Indian constitution ato kha chu preamble to Indian constitution chu secularism chu India chu a secular state ho ja chom chu ki the nam lo ama wang hi chi CAB hi
most particularly Hindu laila nale Muslim theng ma ki bol pa hi Indian constitution to kha chu anin achu hichihin United Nations Declaration on Indigenous Rights of Indigenous People na hichiyong chu ato kha chu aje chu agami hilo indigenous mi hilo hichi immigrant ho chu within a span of 6 years acho omole naturalized boarding ki ti chu hichi United Nations Declaration on Rights of Indigenous People chu ato kha chu achubana chu Indian Constitution na Constitution Article number 14 na chu even na le right to equality chu hichi right to equality Indian Constitution no to kha chu aje chu ho le bi aki the nam chu na ajibana chu ptm tile India dinga indigenous people ho protection dinga chu Foreigner Act 1946 chu achule Passport Act 1920 chu hi cho chan ge chu to kha chu na hichi CAB achubana chu iki chanu chele CAB hi alang pya jivan na le very minor aje chu thilni bu chu khatna chele citizenship all naturalized bol na dinga chu 11 years ako na chu 6 year hung kum tha na 6 year hung kum tha achu teng le hichi Hindu, Christian, Parsis, adang dang ho chu, holebe thua chu, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh persecute a hiu chu, ama ho khan koding chu gel pi a laya hi umsa de ti chu. Ama wang hichi ki bolo chu iwet na hi le. Hichin tu a constitution na to kha. Achubana chu itabang ek nyong na to kha. Ade de achu tu a eho north east ading achu ILP Mizoram Nagaland Meghalaya amchu eho Manipur awang ampoi kete henla hichito ki bang chat ding achu Manipur People's Act Manipur People's Bill itiwa yani dong achu ipasit to 2015 hijong chu center ra tu ai pending aung hijong chu ki pasi ong le ILP hennang tu a Manipur People's Bill 2015 hi hannang Assam Accord ti umyong le hichi parliament ko na CAB hung ki sem pa abon ti ka super sick ball cho aju dile north east gama chu hichi bill protection in the Dr. Pun Saitan constitutional safeguard ti nei na we tribal ho a constitutional safeguard la 371 C umyong le ti sanga ha jo chu ILP Nagaland Mizoram Meghalaya hoyo si atu super sit a ball ta hi le hijian acham lawa chu hiji tribal protection nang ampo ti hi chu na hi cho ji a chu hiji CAB wang hi communal hi ating le tu a center a y home BJP hon vote bank hall na hi ti chu kugin pi wang politics a ki lut lo pi chu ama wang anam hi na chu akido ma chu le che hi ani na chu kuki te chu Manipur context se hello chu north east region a chu say Barak Valley in Assam Mikil Kalbi region in Assam na Meghalaya Nagaland Mizoram even Tripura Manipur and some part of Bangladesh nalai chu Chittagong hill trek hi chang ho chu ichen phanau gam hi chu hi cho yo si a chu hi chi north east region chu a dumping place chu ong hi kha hi chi immigrant ho chu ong ki bu la le I gamo chu ato kha lo ding am poi ti chu lo na ya chu constitutional safeguard man EP yong le hi cho chu anan lo ding ku ki te chen phana gam tu a imin pha ho gam ho jo si a victim chu ho hi chu hi ya chu CAB hi ku ki tan ke pom poi ti chu
24 January achu 24 January achu oh sorry 15 January atai आज कुकिन पी मणिपुरिन हिची CAB ही आके पंपो हिची जो local newspaper national newspaper ani ki phum हिची तल हन आजु like minded CSO civil society organization lamkai ho chu 30 ni achu classic hotel sangai hola ki khom chu hija achu kukin pi hin ai pan kila chu aye chu heji kukin pin pan kila na to achu ka seitan na hijo ji achu chi CAB hi kukiten ake pompo iti achu heji ki khom na achu ke panga chi ki khom na achu kukin pi manipur pan na hi kol committee khat ki sima chu hejo le manpack atiwen manipur peoples against citizenship amendment bill manpack chu tu ai organization jo se hi ki go ma chi tin la ha thwa tin de hi chu kukin pi ki no ma ki pang hi tu ba na yong chu hi ji ta mang agitation am na chu kukin pi manipur chu kukite khan khogel na chu pan ki le jen hi ti ka sei do ki pau me pu Inpi pu ko na chei le chun chi bill pa hin izmta implement hong ki bol thei khai le chun ai ho thing thang mi adia ai ho chen na jong hi an su kha te ding mu ji a chu mu masat ji a chu to ai bill tin a chu ki jaw hin na hi pau min ai le izmtin chi bill pa hi hung ki introduce tale ai lo le rai sabah hung ki introduce han lang ek hung hi tale to hin adia Manipur chu in Sarpunjong Seitan Sarpan Dr. Punjong Seitan Manipur chu su kha ma chu hewin na ai to Kukin pia ko na chu le chun ai ho gamjong asu kha ding chu mu sa hitan cha ko na gi sei na ko ai Dr. Pu ka hin do nom chei le I chan gei lom hin ai ho chen na ai lo le district here district se si I chan gei lom hin a hin su kha dem ti lungyan ne le lu se ten hin sei pio citizenship amendment bill hi ki bol hi le ana khana BJP government in Hindu mipite Christian ho Parsis ho Jains Buddhist ho persecuted ho religious line na persecute ki sugen the ho chu khan khogel na ma ho citizenship pe a kum som la khana pana som kum gup sung o ma yong le khan kho zala chu citizenship pe ding I khat ding ti hin halang khana heji ong ho cheng yong cheng sa tan to heji pas ke bola ju mi ya nam phat hung lut na hi gam sung zo lo ti na yong hedi lo to am sa ho bo ju naturalized balding citizenship grand ball bedding ti ne khunung lawang I pham khat in chan gam phat in all ko lo train hung lut han lang IPP hung lut ASEAN highway 1 2 na sa ta develop hin train hung lut han lang hele Manipur Valley singong chu hung dim in tin Manipur Valley sing hung ti ting le phai thing lang ho in tong khan ti chu ki zat na khat chu tho na hyong le phat wang ge sa ngin tin he chi na sa ta ai ho thing lang chen na an to kha ding yong chu ai chu se ma banga chu atha bya chi amendment bill he ke pass ya hele million na hung mi hem chu hung lut be di tin he lo chu a cheng sa ho mo chu naturalized ball di tin he a chu mit mu changa khang di tin yong nai sai lu pi chu na ai ha bo khununga tu la cha khanga dinga me lo na le yong chu le tu la cha khang dinga hi ipiham protection hat ki ball lo wa he le hi chi in Indian citizenship chi phai tu la yong in mon ki chu a cheng the hi ti hi chu ni tin hung cheng hen lang le me le culture identity han tong khan ti ti hin chule chi phai to la che na chun thing lang yong chu hung ti khan lang la ban ni hung chan din economic lampang ajong na sa tan tong khan ti on many fronts on many counts ti chu na tong han hi wa hung ipyam ni kho tha tham chat chai pi a yong le tong ngap chai ying ngi ding chule skill yong an nei diu hung pon tho diu heta chu local mi yong an ki chen pi the ding na aban na chu ta chung chal hen lang le thing lang ge yong tong khan ti yong le thing lang mi hong chu amon sum yong an nei diu thing lang mi hong gam chu ki ha de ya tin sum
sum tampi pin do hena ni gamu ki ju tin heti jen all in gamu chu hung in tin yo la marginalize hi ban ki bente ki chu na he ta bang ho gi chan na khan khununga ding tham phat visualize nei dom ho en khunung ding khan khu gel na hen tu tun ki boi pai levin tin tu e ho decade e ho generation khangsunga hin min mo changin population khangin tin hunglu tin ti na hi ni ale sir to a chu nan sei chu exam ki ahong ki pasa ek ahong ki on do nge le thinglang gam an su kha ding even social culture ge identity ge an su khang ding na sei ta na ale heti wata bang chu to a hela rai sa ba ahong ki pass ding a hin mi osin igin cha ro kha ta na ale ahong ki pass ta ti ta te ale to a problem hota bang chu in to diu wa chu predictable zo ta u cho na a chu ti ale chun chi ta bang in to diu wa ko na chu i ti le chi exam tin bil hiu ek hung hi ta yong le chi pa ko na i ti ki ven do thei diu ham ting lang mi te chu iti ki ven do thei diu ham ipi lam pi dem ti long set ten ne hin sei pi ki lo si chue he ki ven do ding ti pa chu constitution in event di ham e ho le ho chama ki ven tu ayong hi lang khana thing lang ngai chen wa gam house di bol the wa upat naw pat thu se wa setting ki pe wa i gam chen hi house hon se ya hele ki ho house ya he gam ki hu bi ti lu pi chu constitutional protection di chu me na ga ho jong house at ball lo pi community ama semi republic he na alam kai ding kel hen tho ya e ho ki thang lo hereditary a ki chi ya ai wa nga chu naga gam jong e ho gam jong protection so IPL sa ta bo chu me lo na IPL thum thum ma e ho IPL sa ta bo chu ji gam nei sa ji constitutional protection e ball sa ya ai mi pi apprehension chu his amendment citizenship amendment bill ki pass na hai le thing lang mi ho tong khan ti ti chu gin mo na sa sang tam he tun ga vele Tripura jong pila tribal nge na cheng he ai le India partition ho he West Bengal East Bengal ho ki so Bengal jong partition he tam pi during partition as persecution tam pi hu ma mi tam pi ta jong ki chon lu na to indigenous population chu 30% bo he non indigenous hong ki chon lu na tha ne ya power jong tu ta government jong tu ta administration jong tu ta government imeu se chalai bol ho chele je non indigenous mi ho 70% he ta chu na hi ta bangang chu hum the hi ti hi me le hong ki chat na jong hi ya jong le hong ting lang mi ama ho te ki chang khom hi ya chu state chu protection i bol khom ngai ki phin khom ngai i do khom ngai ti Kuki Inpi lang hian lang chile political party ho hian lang adang da ho lunggel ho yo si mi pi lung hol na jong hiya vote bank hol na jong hiya cho jo si i khana chu i bol hin tin na hi chi hoi lang na vet na hele protection day na hi ji gam pa mi hong lu ta hong le lun han business bol han lang pot kin han cheng den ta da han chen den ta da han na ti hi chu hong lut mo na chum de thing la nga to hong lut the ya ai wa nga cheng den the lo chu he chi ta ba nga chu to I thum ILP jong ST demand ki bol jong na so yo si constitutional protection de na constitutional safeguard a bola protection a bola he la chen gam chu protect ta land identity protect ta so yo si protection ki bola he la chen khunung chan ge ya chu mi ho gam pa mi non indigenous ho to illegal migrants ho citizenship naturalized hong ke bol di ho yo se jong hung lut jong le business purpose ban lut di cheng the den the lo di hi di de ne ja le doi tu chu khat ai so ke ne constitutional protection ne thu pi pen na is a basic framework hi chi nge na basis ang nge na bona chu mi pi ke au ngen citizenship amendment bill ka de poi IPL ka de je alo le ST ka de ti ho yo se chi pi ham basic idea aim and basic aim jo le constitutional protection chi jo he bo ne chi ji le ko kiti am constitution chun protect a bor zo lo wai le chun eki bor sa lo wai le chun itin zo be set lo ding wai na mo tam sa ale to as constitutional protection a bol po win te a bol sa ta chu na a bol sa ya le chi amendment bill ki pass in ale constitution a bol pon ti a ho ngai dan bo hin na wa nga he chu fake hello di bo e ho ngai dan bo thu boy opinion share ki bo thu boy ki pa min tuin pu ka hin do nom che le to hin tu chen ge a hi as a party level a hi na North East India Development Party na party tha
2015 na ka het khilo 2015 na he put oi le kilomin chi regional party manipura base le kilomin na ai le cha as a president khat hi na chela na tu a citizenship amendment bill chung chang a hi party level a hi na ichan ge a hi oppose board na ai lo le support na ipm ke poina no party tin mu cha chu ichan ge pan la wa chu ting le hin tu nu nga yo hi ichan ge pan la me ding a hi party lungyal na nei bang chu nei sai yo apa ke ho North East India Development Party here na si chu di 2015 na 23 December ki put do ken la live cha pang ma ma yeng na la ya a hin ki ho yong me chue ta lungyal jong ka be chi citizenship amendment bill ki ti chung chang hi phat ta ka ki ho ve hi chi bang hi koi ruling opposition um ta lo de phat ta pan ila de hi Lok Sabha 6-7 January a pass it wachu ke ho NEIDP sit in protest kiti na tu ki pin na ko ki tera bazar ko bol pa sa pen ke ho he tam political party jo sila yo ka bol hi thai lo de hi chi aji chu hi chi hin e ho thing la e ho phai jam thu sei po ta slogan ong tam ta ka sa thung mi pi ja da ka seu chu na ka ki pin pan na chu amma na hong chal kin na hela ichan ge ya hi chi effect hong dam ti che ke wat na hela nu nau chu pa ya agera la amu pha yeng chu adi de a phai cham mi ho hi tham khat jing the jap tau chu e ho thing lang mi tham cha khat lungyal ki wat jam thing lang mi ku ki naga kim ki na lai chu naga ho ki ti hin ain munu agam mu ju ki ti chu amana phal lu yeng chu a sei jina om in chi khat jong ka phal po ti chu yang chu e ho wa chu te la i ti ta di hom alung len be se he wa lung na hu wa gan thang zu jing ni ki ti chu ai la he chi chu mi tam pi de zu phat mi pi hu zu ki hon te nga la chun mi u sin tong kha da ve ta ai to kha ba nga chu e ho he in lo zu ding sa le ma um tam ta ki ma chu economy anim ji kha jong ka hin te ti nong ka ge le che he chu lo ho thing po su ting la long term policy plan family plan em ba ki gel be se lo ho thing po ya ni khwa jinga pi kan ham tu na pi kan ne dam ti economic law hi ja ai lung neu kha ta bam ti su ka ging mo he ya tu chunga hi chi CAB 2016 bill ki ti he ke ho NEIDP je man na e ho party usi ke chu political party ka ya concern sing ka ta on e ho not is a political party yo si ke khom hote not is league party ka phut do hote cha chun lok sabha ang pasit jongla pasit masang he jongla chin khat me to case board phat supreme court a chia case I board du hi ka ti yo ya chu tua a ki phin lo yong ki phin wa ke ho chu tu masang jaba chu party a group ka ki hop mu wa signature campaign ka board tau chu ji supreme court na ji man cha ding a ji mi pian om boy hijat ka hiveta as lak thum ta mo signature support ai pi chu to ai chu ka po ka chi tau chu ki ho aji chu hiji pass thei ngai lo ding ki ho ka din nau che hele center ji pat ta dialogue nei ding chu ting le bill hi completely withdraw board to center na chu ting le hiji chu solution ti chu pi ham a sei la na khat Manipur tong khlo hil ding bill khat ki po do to ka ge ji ki ho ka support po ve ti ka ba sa ta ya chu all political party mit ki ti khat chu siam pan an ko chu na ke ka ta sa ta ka pangin ya chu ke ho wang cha ke che cha na ke hon ka nei ve lungal ke ho wang chen chi support lo ding ti jo hi a government jong cha se ba la ke ho jong ka support po ve ti chu siam patan achu tan support lo mo ka support po ve ta mi pi tam ta no BJP ni win central BJP no na ngo ta ve atan support lo de wa la tu ni he all political party meet first ever meeting khat an ko chu na achu ta la tu nin opposition ruling po ta tun siam pan chiu ti central pressure ka piu te no mo sa na ga sa te ke ka no me iti do he jong chu government jong hi pan pi ngai ji chu government ki ti khon pan pi ngai ji ha chu aji achang sa pan thelo ko mu chu policy matter ki ti private na le ki sei hil dam chu ka he pon
ก็หอดเต่าเตะสิ่งนี้หลังนี้เราใช้ดึงอ่ะจ้ะอินเดีย policy matter หุ่นกิติก็หอดลงเกลตั้มจ้ะฮัตจ้ะอินหินเนี่ยกินน่ะแหละมันพูดสเตน่ะ policy matter กิติตุหิก็ห้ามแต่มิดมูเธอจะเก็บบินเน็ตออกจ้ะไอ้บางอ่ะมันพูด context อันเสียติงอะไรจ้ะเก็บบินเน็ตจันปี tribal เขาเฮปปี้เสียดูขนาดที่เราหุ่นจีเบตัวจ้ะเขา policy matter จ้ะฮิตาบังอาจุงpolicy matter เหตุการณ์ตัวฮิจิ policy ไปอิติท่าเดียวห้ามตาละมิน policy matter จู making body ขัดตาหุ่งเหตุการณ์ติดตัวรัฐสภาหุ่งรุดได้เหตุการณ์จำกันไอ้หอกฮิจิอินนบลูน่าจะอีเวตสัตว์ด้วยอีกแค่พินเบสเตียวนักเตจิพิกาลสุเทหิบุเวอาตาอารมณ์หุ่งได้ละเวลาparliamentarian ทอ power กี่มังแต่ select committee ขัดอันเสียว่านั่นเกลพัฒดีโวอันดีขัดตัวเลยที่อาเกลบุจุตุจุไงยาจูกี่หอตัวเฮsignature campaign ก็ใช่ตัวเขามันพูดกี่หูปีกันก็บอกนะทริปุรามิโซรัมอาสัมมาย่ะอาจจะ North East India Development Party กี่หอ state gate นะเฮกี่หอ party ทำขัดงาตมากำตัดชัวฮิจินอามามี signature ก็บอกสับว่าทีวีเรามูไม่เที่ยวที่หันนะยาจะบอกเต็มกันทีเว้ยยาจูอีโบลาฮิบาจูกิฮิฮาวิวากิจ้าฮิบัมตาเลยจูอับบีขัดมุกิจูเมลฮอตต่อไอฮอกิเตียกาเบลเลยกิพะจูโลกอลฮอลเมลเลยเตะกิเตียกาเตียงเลยกอลเมลฮันกอลฮอลทำกันพะจูกิโลจูฮิยาจูอาวุธยังจูบัดนาแหละแต่โตขัดนาตาซิit's a foreign citizen ฮอ influx ที่ตัวแต่ห้องรุ่นน่ะ problem ห้องรุ่นน่ะจูอีเวนต์น่ะแหละอาสามากิตำนดเป็นจูทิ้งปัจจัยเรื่องอ่ะจูอาสามากินนดจูเอากินนดว่าเอาตีจัดว่าละจูอับบันจะ neighboring state มันโตขะเลยจูไม่ Indian state ขัดsovereign state ขัดอีกคมจิว่าจูแล้วกี่ข้าที่เบสเซลูขันมาอันนี้ดังฮีเอฮอ context เสียตัดดีแล้วขันอันนี้ดังฮีพม่าเมนตินไม่เลยเลยเอฮอฮีทิลจูอีหันว่าเอฮอกี่ก้าวจะไม่เลยเขาตามมาจูเบสเกินแล้วเอฮอ tribal อาจูนักวันกำจูกินแล้วเอฮออินหักโตขันนั่นเองสัตว์ดูสิอีไว้จัดเนาะมีพระเจ้าลูกอยู่จะถึงอีลุงที่มันยังใครเบสจ้ะฮิจว่าฮีเซโลฮิลาจูขัดเอฮอจะโตขัดเดี๋ยวมันจะฮิเบสจูกิเลจิหิงสกอมนั่นมันนะเฮียจูนุ่มจะปังจันกี่เฮ็ดสองไงจูจีอีโคโนมีลำพังเห็นนะกี่พูดได้จันไงอ่ะเฮียจูกี่ฮอปาร์ตี้วังจุนเฮตบังอา North East India Development Party เห็นตัวจันกี่เฮตัวขัดเวีย political party leader หัวสีเดลาชีวาตุกับปนุจูเทลูเดฮีที่สุดนะกับปนุว่ามีอุศิปังนัดจูไอ้วังอ่ะเชียมินฮิจิอามา secretary นักหัวนั่นกูนัดจู congress หรือ opposition party พับหุ่นดูจูจูอังฮีหัวจู ruling ฮิละเฮลูละopposition ฮิจังละอีกทั่วครบนะป่าวจูอิมูสาเหตุว่าละเมนเลนักที่เขาสมัยจะมีข้ามกิโลจูฮิจิ integrity อีเวตสาวง่ายตัวน่ะ congress เขาเลย ZDU จุดเตล MPP เขาเลยวังสิลุงตาเหตุก็เสียจูเห็นฮิจิที่พี่ฮัมตัดอีกมูหูนั่นดิ่งทั่วอย่างน่ะยาจูกำหูนั่นดิ่งพันมันพูดหูนั่นดิ่งพันจูเสียมป้าปันปีกันมันดิ่งเสียมป้าทำกันดาลหะจะมาเสียโซฮาเป็นอะไรพินพัดคอมบินนั่นน่ะไม่จูยาเกณฑ์ตัวคุกินพิเศษน่ะอิสุเปปาเวนไอปูไขมันเสียจูก็ปัจจัดจูอาจจะดันให้กิทุ่งไอจูจะเต็งสกอลเลอร์ของสกอลเลอร์ละมาเฮ็ดอันปูดอนน่ะจะปีตายปุยดูกันเดียตุน่าจะก็คงปีเดียนก็คิดว่าเฮกิเห็นเฮียจูอีหัวเฮไม่ได้สามารถเห็นว่าอีละดีอย่างจูอีหัวดิ้งก็เอ็กตุ่มจะกิชิมให้เอาละทิ้งทางไม่เตียนโตขาดแล้วที่หัวจูเอฟเฟกต์มันจะเป็นจีหิงดิ่งจูที่ทำอีโคโนมีมีพาลุยว่าเห็นนะที่จะหัวใจเลยเกลติงอะไรจุนนุ่มจะปังดิ่งอันนี้กูกิน people เสียgeneration น่ะอีจากเตะตุเตะข้างนั้นอีเกลอะไรต้องหุบกินนี่ลูกจูที่จะจ้องรุ่นกินอะไรวางจุนขัดไปวางจุนอันจะว่าดร.พนเสว่าขัดเวียจูหุ่งหมอขันดีมาให้ลูกไปจุนนะอันนั้นขังช้าจังหัวตาจูเอาขังคิดเดี๋ยวจูอีกมุเทล่าอ๋อแล้วขังคิดดิวางจะไม่ดีจูมีพิวสินี่เฮ็ดดีว่ากันเด้เฮ้ยยาจู NEIDP อาจจะเกี่ยวนัสตาปันกันละเฮ้ยจูกี่เปล่าไหมทุยปูไขมังปูกันโน้มกิจเลยจนอินจ้า
na holim na nan sei do khat Manipur People Bills ki 2015 khat nan sei do in na ai cha chu masanga chu Manipur People's Bill hi assembly introduce hong ki bol la chun pass hong ki bol la chun adia thing lang gam ho hi thing lang gam an to kha de ti je chun thing lang mi to kha de ti chun chura chan pur ge yan chun me ko ngwin na ai le chun chipa Manipur People's Protection Bill pa chu to ki pass pa injo ana sei 2015 na ki pass in ti pa ma cham ai lo le ki sim to ki pass hita ai lo le exam tin ji chu to CAB hong so da chu state government jong na Delhi a chi PSA om ti le Delhi a chu Manipur People's Bill pa he president asin a pi lo lai pa hi pi ding ha chu athu moi chu na ai le chi athu pau chu to ai very civil organization ho to Kuki Inpi Manipur chi khom hi ta ya chu chi ama hon aga thum pe nu chu chi chu directly ki support lo wa nga chu oppose ki bol lo ti hi ta chu na ai le oppose i bor ta lo le chun chi Manipur People Bill pa chun e ho thing la mi te chu masanga chura chan pura in a kun liu pau chu chi pa chu ato kha lo hi ta chi chu pu na kon ke het no me ke pa me tu say yo CAB hilowa Manipur People's Bill ki cho na Manipur People's Bill protection so koi kita lo so masa jo le PMP ki protection of Manipur Peoples ki cho chipa chu kin khel ki na ta Manipur People's Bill ta ki koi cho he chi chu 2015 na chu anagina hi idei lo je wa chu Manipur la cheng hoyo se cancer ki bol na lo a hi ta ya chu e ho no chu tut and nera possible chu hiya chu lam kalanga yong chu mi koi thi lo chu hiya chu kum tam pi kum thum tabang chu in boy pi wa atua chu 2018 na chu atha hong ki pod ki na hi cha chu le Manipur People's Bill ya ken sema hi cha chu stakeholder yo se chu king to khoma government to political party still elected member ho jo se even hill area committee jong avel vela ki towa hi cha ki sem to chu a hele tu Manipur People's Bill chun thinglang phai cham bon cha Manipur cheng ho yo se dinga chu apha pen ta da ki sem ta chu ya chu tu ka la social media chu wang se nom ta koilor ham khat chun Kuki Inpi hon CAB tin wa idana ai chi ILP bill foreigner act anom hoti bolatin lo ham ti ho po chu ging chu a het hir ya chu Manipur People's Bill pang chu kintinga a chaina chu ave vela ki howa hi cha chu Manipur la cheng yo se chu hi chi bill chon to khana lo dinga chu chi native people ki ti kha chu ki ko hi a native people are Meitei Pangal all the scheduled tribe recognized under Constitution of India 1956 na ting amendment from time to time hicha constitution na ana recognize ho jo se chu native people hi ajo tela native people chu hilanga people ichi non Manipur peoples atu pangtalo ding Manipur peoples hitadiu hita chu 1951 or 1972 cut off year base year no la hiti native people ho chu a hope ta lo ding ti ai ta ya chu ki kinop to hita ko na chu ki phat sa tu hi president of India chu ki thone chu hi chu cha hi le ku ki te chu cha chu pan ki la yo dei bang ta chu yo phat sa na ki se mai tai ti chu na hi ja chu Manipur People's Bill 2015 ki te la aki pass na chu 2018 chu hi ji pa yo chu Kuki Inpi Manipur chun pan la na chu ki se na hin tu changa CEB to hin CAB idana Kuki ten
hit banga hit pan alo ham ti chu ingo loi chu wat sama tam ta ma cha ama mang het hil ja mo chu ka sei do nom chele 2015 September 28 na Kuki nampi ki ho khom na high pi a ki ne chu hiya chu hit resolution le declaration chu high pi declaration ta ki tu ang ki min wo chu high pi declaration number 6 na Roman number 1, 2, 3 ki gol ha cho. Hi cha khu solkal hi hen, lenna hi hen, ai lo le semi solkal hi yong le. Nato thilbol teng le ngai to policy program ku ki te chen phana gam le gu teng le ku ki nam tong kha thei ding yo se chu ki ting ding hi ti chu ki phat sa na om chu he chu tu a ku kin pi lam kai ho ki phat sa na lo pi nam pi ki phat sa na nam pi asanga ki khoma ki phat sa ni thum hul se consultation convention ki nei chu he cha ki phat sa na dung lu ya chu tu a CAB hi ite Manipur thing hangam chu tong kha pon ti ti di hon ja se to chu henge ma ho chu a khut changa thung ki tolwa cheng yen di hilo ama wang North East people ho chun iki chat pe no apprehensive hi pe no chu North East India hi dumping place hi khading hi chi immigrant ho chu naturalize hu khadi hi ti hi chong hi khaule even Manipur la sei dinga chu thing hang gam hi e ho chen ne yo chen pha yo se ta gam o ngam chu a kho cheng lo ngan tang khita hau sang cheng lo khomiang cheng lo phai nai na kim vel lo sa ki gol phai sunga ki gol teng le metropolitan city langa ki chi ki hi chu khan to nai ne yo ta igam ho hi pura blank ajo ti le hita bang immigrant ho chong wa ahong til wa chu lo na tong ding sum lo ding ipidinga chung diu hi cho chu in sun diu igamu an chen pha diu hiya chu igamu chu to kha ding hi ti chu kimu chu hiya chu ku ki te chen pha na gam la gu ku ki te ki wai hom na tong kha the hi chi CAB hi hiya chu hi chi wang hi kiting ding hi chu ku kin pi ding supplement thok about na hi chi su ka no mo nge in ko te ho kol hoi a thu hat dan su tu ai yong hi chi thing hang phai so la tam jo a he la dunga dukan bol ho pun ru chi lut tau chu e ho gi lung ngam hin be be tam na cha khon a he la tu a mi angam dan se ta du CAB thom ta in se acha na CAB khat chu a chi tai tin la tau te bas da tin la tau te a le ho iti ki ven du ham e ho ku ki ven du tam boy ahong chi kal se su Manipur ting zo to lo asam ma ting zo to ko ma ting zo ta lo pi chu ai wang ki ven ni khat chu ilungge lo il hau ngai je zo hat zo nu la lung thim tha de he ya zo ka tu ka chat i pe hong cheng dam ti ho ya chu thiau lang gam ju pung e ti chu mi ti kim hi phata ta i sei pe ngai ne he so he le chun to hi do cityscape in citizenship and ding hoi to hi asam hi abu changa ti nei chu na ale exam tin citizenship chu himutal Indian citizenship chu anmu tiang le chu India sa sulam gam kai hoi not is asu hung ke the thang thai ta chu to ai document hoi ta nei lo proper document am lo ya chu mo chi chi thei lo chu Dimapur ahong jong le police on check a bola mat thein lai chu na chu ting le valid document be ya ahong ho chu chom khat vel yo chun kangpo pi on CSO hon amanu win na ai chu phai sung lut ngam lo ta chu driver na po chu kangpo pi khu tapping place da na koi ta chu na CSO ni mat wa chu pi lo ta ma chu he da pon ai le hi ta banga chu exam tin citizenship amendment bill pa hi e hui le asama ko na chu mi tam ta hi adia Bangladesh migrants ho chu immigrants ho chu hung diu hi ta chu na ai le to hi Manipur ayong tu ahi railway project hina sata chi thing jan lai within 5 or 10 years sung ahi function lai sung hi mai thei ta jona exam ti chi ong hi ting ai le chun to migrants hoi only ni le thum som ti ho ai hung thu bo he na once train to Jiribam to pull in for Jiribam railway ahung function ting le chun in terms of 100,000 are migrants hung mai thei ta jona chi migrants so hung ting le chun am ho migrants sun ipi bol de ha ti le na to ho la hung hui chu na to cho nei lo ipi lo wai le chun ki wa na dis nei di lo diu he na hai chu
exam ti IT tabang citizenship amendment bill chong ki pass ta immigrants ho tam ta hung ti ngol le chun e hon Kuki ten adi I think lang ga ma chu na to chu ipi wai le chun lu jing diu te na to chu pi da thayam jati le to manual works ya building construction dunga ko tam langa ho migrants ho chu migrant workers ita chu na ai le chun hati tabanga chu to na to ding thil ne manual works ho chu e hon replaceable thaina ding wa chu e ho to khang tha te ho an exam tia khang tha ti ho na to nei lo na tong nei lo ho chun service nei lo ni ti wa tabang na to neu cha bo lo wa ahung di ho yong chu na to pi da wa le itin thaina diu lampi di ham ti chu lunggel hin doctor punangin neu khat in sayo work culture in ngaya chuyang le skill development lang chu ha bol je mai carpentry hen lang insa hen lang architecture hen lang engineering lang hen lang so yo si thep ngai hon so yo chi thep nom po fast money ka ni le bola kang cha sum mu ding ti ho ta bang nen hin ama ho patient ta na to wa skill learn bol wa skill acquire bol wa tin na to hin na so ho chu thei be set do ni ho la chu gang cha la fast money bol ding ti ta bang nen hi ji work culture chu ne ngai tin life skill development ho program ho tong ne ngai tin in khat chai nan ga se Manipur people bill jong chu pass lo dam diong chu discussion bol le mi pi head ding na Manipur people pharam ta lo jin chong tong ka se lang Manipur people bill chu Indian constitution against hi aki draft kha a hele ama sa pa ta bang thung ki reject tho ye chu hila ya hi governor soi kai jong le assaulting le home ministry study holding home ministry chi constitution against hi atia le president asena pi ta lo de president asena pi lo wa le na le an wait ima cha ki lo ke le tho ding Manipur ho ki phin ngai ki phin diwi ji ya chu hi sang chun Manipur people bill ho ki thum sa chun ST demand jo ki bol le si constitutionally possible ai the ye chu non indigenous mi ho alo wala marwari ho kol la bai ho Manipur hanglu sa lo ding ti chu constitution against hin hichi against ki phin sound chun ST demand chu le constitutionally valid thum thei din man chu legitimate chu demand bol te ST demand ki bol hen lang hi le ST ki te le kol ho ta sam lo wa mu thei ta lo ding ti ki chu hichi hi ya gam chu protection tan te ti ya ST demand ha na ha ki pau mi anom le jing he la phar nei ta lo ye chen abang aban pha chon ve ta hitin na tunia chilai muna discussion na agenda Manipur Kuki edition na hung pute na bon je ke wichung ki pathu ke sain juting le agenda Manipur Kuki edition vejosi na bon mangpha